Kalaim Kra Police Station, Kalakwat Hajiri, Arngut Kino Yalam Kakasi Students Union, Laim Kra Unit, Kipakentup Yu President Usamla, Samlingdo, Bat Usamla, Brandon Shampliang, U General Secretary, Manwan Jubab, Mentakano Paisni Kratrik, Yakijingjia Kabala Dep, Halor Kijinkenra Work Permit, Yakinong Bala Barjila, Kibawantre, Hapo Kanong Ba Shilong. Halor Kane Kijing Shakot Hajir, Nakleng Assistant Education Secretary, Jongkasi si Usamla, Riches Malnyang, Ulong, Pakadau Jong Kijing Shakot Hajiri, Kinongilam, Jo KSU, Kadenamar, Kajing Kenra Work Permit, Hakibenta, Jongkatai Laim Kra, Ulong Ru, Bakajing Kot Hajir, Kipulit, Kadai bagi kuat dan penting pensmit di dekat jongka KSU, Ulong Shushu, Manakilang jongka Seng, kat bak sorkar jela, Kampat Terikam, ika MRSSA, Bat ILP, Hapo Gejela, Kaseng, Kandang Yai Beteng, Ban Kenra, Yakinong Balabar Jela. Implement MRSSA. Implement MRSSA. Hei lapa mentah kesini kajing pat banwan sini sport PSI itu kabam semlatan kano ka nongrem ngane kibaya dai bat muka tagaan kiba kila pan khot ban pha jiri ki hani abo PS ndai kiti ki an kimala ong hi no yalam chungi mamenta kiti ki an ki sul thawi bat kini ki jingkhot jongki bat ngatip ka we ki jumbut penting pensmi ndai ka tang mensim raham chungi kan nduna bat ya kai bangi dan kamale bangi ya skmat kam gini telun balada dan gono ko bentak baki pensange engi kata ki habis berkhat hi marba katung kajing keno bah tu kesni kadan kajing ya jrong kiti kidan kita ki bangi use the force nrai ngir ngim simlong ki balabet do kata ngilap dokam la kacaben agba ngilayo ban capture de video ado basdang kicing kenra jungi ado bokut halor kataru ladan bat ki infiltration anti infiltration officer nakalian jong sarkar kidan ki police nak police department de kidan ki magistrate de hanu kataka balai pat hadu menta pat ki keno ba ke hataka FIR ki lafai ba aladon kum kata ka jing jong kti kene ka kamsimla dan kano ka bentak bing haplam bangila pan priang de ngipan jing syai nakalian sarkar ba snobha wan penting penting ingin lagi kambutu sampai ndai toai ba kaan kan dai kaan please Kita ski ni apa? Dari pra police station kedai rol ka jongkot jungi kulit. Ya aku kena dalam jong ka lai krai unit adien ka jing khanra ya ki nong tre barjla ba tre ya kini ka dong thai jong ka lai krai bra hoi. Kini ka jing le yo seng kalong si benta ya ka ba ni kuat yang soka bakan petrekam no yang aing odon lupa ya MRSSA ya berkujuk orang juga foro presitong ya kabar ulang di Singkawa songi ko macam video ya kena lain permit ndai kaba lungok pat kalong ba na kaliang jing kulit di sim bagane jing khna jungi kalong jing khna kaba bian ya kaba angut naki noilam jong ka dai kai unit ki kot perhap ki kendon ki berpet lapan ong begini kendon ki ba ki penhap na kaliang kulit kilong ki ba sutau ki sulam ler nama hak tu sengi hi aba ki nong yalam ki kot jok kalai kai minit lek ki ba krai ni mender ki na kaliang jok kulit ki don lang na kaliang jok magistrate ki don lang rai ha bagi pet pa content jok fa ha kene jing tho jong ki kalong ba susna kom chu ro ka ding le jong ki ni su thu sa hiro ba ka dei tangkum ka jok penting ko tempan ya kene ki kot ba sindang mesin jok lai kai minit ndai ni su thu wala pedang jing le jing kulit jing le jing kulit tu ndai war ni simpat ba kene kalong tum jing tenju ini ni ngim simba kide ting tukiang kide ngi simbat ba kalong jing perhem susu e kamen sim jing kun jungi hatat hadu bina yo MRSSA rujuk yo kadawi kide betu jing khanrai ba ile na kalian unit susu but nakaliang kulit di sim sumutu jing khanra but kani ga FIR la file na kaliang kulit kamna jing file ni pai ba te kani ka jing file FIR di kulit ka penhap ya di dalam di lai kai unit di section ki balam ong ji ba sutau mar ni sutu ba kamron jing takti ngai ka jing check kedai be ka jing khanra be ikot isla ni kaliang kulit ila ai pat ya jing kena fer namar bagi sutu ke kena ko juki kalong pumban penong di pungkiang ini ban duk mesin ya
mengelam ke lain kai unit nang ba tinam le ini kam dai dan ga jingle juga ni ki lai pulit tu dai nak liang lain kai unit ngingi skam euro ba kumba kasen ni ba ko bai la pernah jing kan la mendia ka lain kai unit tu kanang teng ni ban kan ba na pos